اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم siapkan diri tegakkan iman suatu saat ajal akan datang hijrah yang sangat menakutkan merenggut nyawamu dari badan ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ada dua macam jarak kematian tergantung amal dan perbuatan bagi yang baik syurga tempatnya bagi yang durhaka neraka tempatnya ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Dikala maut mendatangimu hartamu pun tidak mampu menolongmu di dalam kubur seorang diri kalau punya amal dia akan menemani ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli